ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 9ꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯦꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯗ ꯊꯕꯛ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯟꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦꯕ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯊꯝꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯦꯅ ꯀ꯭ꯔꯦꯗꯤꯠ ꯂꯧꯕꯁꯨ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯀꯩꯀꯥꯟꯗꯒꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯚꯣꯇꯔꯁ ꯑꯝꯇ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯦ ꯀꯅꯥꯅ ꯁꯤꯜꯂꯤꯅꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯃ ꯏꯟꯁꯇꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯌꯣ ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁ ꯇꯧꯕꯤꯒꯅꯣ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯌꯥꯝ ꯋꯥꯔꯦ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤꯒꯤ ꯇꯥꯡ 9ꯒꯤ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯋꯥꯏꯔꯝꯗ ꯊꯨꯡꯂꯈꯤꯕ 356 ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯒꯤ 356 ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯏꯝꯄꯣꯖ ꯇꯧꯔꯛꯈꯤꯕ ꯑꯁꯤ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯪꯆꯤꯠꯁꯤ ꯊꯥꯅꯤ ꯐꯥꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯒꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯈꯜꯂꯤꯕ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯚꯣꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯠꯄꯅꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯖꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠ ꯑꯗꯨ ꯃꯦꯖꯣꯔꯤꯇꯤ ꯂꯩꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯁꯦꯝꯍꯟꯗꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯃꯗꯨ ꯚꯣꯠ ꯊꯥꯗꯔꯒ ꯀꯥꯍꯜꯂꯤꯕ ꯑꯦꯂꯦꯛꯇꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯒꯤ ꯔꯥꯏꯠ ꯃꯠꯄꯅꯦ ꯃꯁꯤ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯐꯣꯔꯃꯨꯂꯦꯁꯟꯁꯤ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯥꯀꯜ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯅꯁꯨ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯟ ꯊꯨꯝ ꯉꯥꯛꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯖꯥꯇꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯅꯗꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇꯨꯗ ꯈꯤꯇꯪ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤꯒꯤ ꯄꯤꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯔꯣꯗ ꯃꯦꯞ ꯑꯃ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯊꯝꯃꯛꯄꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯕ ꯁꯦꯅꯥꯗꯤ ꯂꯧꯖꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥ ꯑꯅꯤ ꯁꯨꯖꯜꯂꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯃꯄꯨꯡ ꯃꯔꯩ ꯐꯥꯅ ꯇꯧꯕ ꯎꯗꯦ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯤꯔꯝꯕ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯑꯦꯛꯁ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯃꯥꯅ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯗꯕꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯆꯥ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯐꯤ ꯁꯦꯠꯇꯕ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯥꯕꯨ ꯆꯩ ꯊꯥꯡꯉꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯁꯤꯗꯦꯟ ꯔꯨꯜꯁꯦ ꯃꯁꯤꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯆꯤꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯁꯨ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯗꯦ ꯃꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯤꯑꯦꯁꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯕꯤꯖꯦꯄꯤꯒꯤ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯤꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯁꯨ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅꯤ openly kukina challenge tawe india ge home minister amit shah ji na disarm tawrunabagi standing order ma lathokhibudo madu 11th January subject to correction adu oinagunen khale aduga manipur dana nangi hujiki kanonu lathokhibusi hujik akoi gi leiriba arm si submit tawrunabagi damukta union home minister na lathokhiba amadi governor na lathokhibusi akoi gi manipur ki ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯏꯌꯥꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯈꯨꯟ ꯉꯥꯛꯄꯁꯤꯡ ꯑꯔꯝꯕꯥꯏ ꯇꯦꯡꯒꯣꯜ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯆꯥ ꯏꯅꯥꯎꯁꯤꯡ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯔꯩꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏꯁꯤꯡ ꯄꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯅ꯭ꯌꯨꯁꯄꯦꯄꯔꯁꯤꯡꯒꯤ ꯍꯦꯗꯂꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯃꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯄꯟꯂꯤ ꯆꯦꯂꯦꯟꯖ ꯇꯧꯋꯦ Not only that, India's miyoi crore sama nifuna ikai khumdariba Supreme Court ki judges sing sagalno ena formula thoi. Not only that, Superintendent of Police Kangpopi ki gala pair e thong no phuiba maunda bastard you bastard ena kuki sing na kari action lo geba sige government si BJP government ni center su BJP government ni hogiba tang 9 da free movement ta hone na lathokibani ngasi bu du thabu no thok ngam deba Maramandra 1949 dagi na husik hoba 1949 dagi na husiki 2025 ho sida sahi mudra ga taruk sure aikoina India da mars tawse ngasi bogi manungda Manipur gi miyam na nungai taba thok khuding mak khallaga center da lakku ka mena tawdra la ya why Maramandra husik akoi Shiv Sena amadi miyam ko lena merger agreement do hagat na yengma sangeba Maduda kari inagi bro kari yanagi bro haibdo madu haganna sang yengmom sangeba cookie ki issues ni now neba cookie ki issues ni now ni masi kona tau seba cookie ki issues ni now ni tonga na masi lei lotion seba India ka men hana koi ka amtang akoi phamin naraga agreement na kari hai bro kari do bro akoi ipai puna India da mars torme yes akoi ngasi wauda
अखोई political party की president मोइन तोंगन political party मापन की convener मोइन अखोई नसी वोंदा as a alliance अखोई अदुगी alliance की ethics नागला है अब BJP की हम नुमाई तवंगा हदक चनी का निपुग कावा लोखांग ताबदुदा तोंगन political party शिवसेना यावना TDP जनता दल अदुगा अमम अनी काम मैम बुझल गवर्नमेंट सेमगा मसिदा यावबा alliance की कामुद सही थांगबा फजदब वा हाइबा नो मसी तुम कोइन चलोइदबा राजनीति खुदौ गवेमसे मिगी सेंटिमेंट सोकुद तुम तौरगदि सेंटिमेंट सोकुदगिनेबा पैसा कसिनते अदुगा लम कसिनते हाइबा अदुगी पोरमदा नसी इंडिया गवर्नमेंट ना कोई इपाई पुन थनबा लमखैसे only 23,000 square kilometers से मसीदा करिगिनोबा सुयामना कोई मची कायबा याबा अदुगी अखोई नुसिना उइदो थोंसे सुम अमा दमुइसन तौसी करिगिनो म्यांमार दा लाइबा लालो खरगा मानरगा अखोई इंडिया की सिटीजन अखोई ओन अखोई लैंड से पोक चावबा इंडिया की सिटीजन इंडिया की 100% राइट लेबा अदुगो मीसिंग अदुगी मसक्ता तोंगान पर अखोई म्यांमार दगी अखोई नोमई पाइबा नार्को टेररिस्ट कांगुगम मानरगा अखोई मपा ममारे नो ओइनजबा अदुगुंबा निंगम थुंगदबदगी तौरिबा लालहोनी कायने तौरिबदु इथिजना नतबदा मदु सिजनरगा proxy war तौरसी कइनो अखोइना गसी मोगी मनुंदा अखोई येंबियोबा अखोई के कनोदगी गसी येंबियो होजिक अखोई की लेबा ट्रेन जे नगे अखोई के 1951 दिन 2011 बोगी मनुंदा जुरी दा 81% अखोई माइग्रेंट इमिग्रेंट्स मैम अखोई हेंगले अदु होजिकती अखोई की म्यांमार दा लेबा अखोई की मिलिटरी रूलर्स जुंता से China yung kakta hujiksi war tawriba. Project 399 kilometers nema kogi borders se. Ora holo ne. Sai da kilometer tramri tramga bo phan kha da sai da sahi same helaba adugumba force ma. Sahi same helaba force ma. Sukshin sindoktana border nga la thameba. Ado moidi mafam dugi mi sing saru morum nar manipuri citizen oine hewoni. मनपुर की सिटीजन होइरे मागी मसा मसु ममौ फंगे अदुदी मोहिगा मदुदा लेबा विलेजर्स सिंगदुग लेनरिबा रिलेशनशिप अदुरा अखोई की इंडिया अमदी म्यांमार की मरकता अखोई संगम याबगी पोची अदुगी पोतु द फ्री मूवमेंट लेरेबा फ्री मूवमेंट जो बीजेपी ने थमनी अदु लौथुएना क्रेडिट लौसु बीजेपी ने तोबनी कैकांदगी से हाइकोगा हुजे मोरेदा मैतेई की वोटर्स अब्द यावरे कनाना सिलिनो मफम अदु हाना काउंसिलर्स इलेक्शन दा कोई मफम दु म्युनिसिपल कोई टाउन कमिटी ओरमन कमाई तो उनो से अदु 996 विलेज कुछ उधर स्टेट गवर्नमेंट ने रिकॉग्नाइज तो उनो बहाई सिबो हाइबा खुन समापन ग मौद्रा तो सिबो करमाई तो उनो हिंगलै नो से सिगले पोचे सुसानपुर दा 70% 80% अधिक काबुपीदा 80% 70% अदु समाई तो ना कोई करोदा नगी मोरे 100% मोरे 150% सिबो कोई की लम बिक्रम लम 23,000 स्क्वायर किलोमीटर सेसा करी दोगे हाइदना कोई की कमाइना लेंगा केंद्र तौरिनो मरमदुरा कोई शिवसेना न मसिमा मनपुर मियाम दा कोई अमकन्ना कोई सिमा कोई संसद मिनो गदबो प्रोग्राम से कोई कुकी से नाउनी मोय लुशन बजे कुई जानते नगे कोई के कांगोपी हान लियांग मई का कोई की नेपाली का हान तारम बनेबा 70-80% तारम बेबा अदैदा खर खता बा कुकी मयाम को हुजिती अब की योंचाक चोंग अदाय दुदा लोय रे हमनिदा अदम मदुदा का कोई की नेशनल हाईवे सिले नतब रिंग रोड का सियंदर खोतना सही कुठा मरिंगा निफू की प्लान तो सहीदा ममांग लेब गवर्नमेंट सिंदो मखुद मक्रांग लोलग लेरमनेबा अखोई मोय मुंगा पिरोदोने अदो सेंटर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट सिमता कोई थमजनेगे सही साम हेलब फोर्स अमा मणिपुर दा हुसिभोग थमबसे मसी ममांग देसु मियाम अमदि शिवसेना लाउरे अतोप फोर्स अमा सिलनबियो नत्रगदि मसी मफम दुकी कोई की विलेजर्स सिंदुगा सारो मोनोदर फैमिली वरबनिना मोइना पांथोकदब थमक सिंदु मफमदुगी मीदुना यादनी तोकनिना अखोई मणिपुर से खरगी मतुंगदि त्रिपुरा की कोई त्रिपुरी मुखिबदौना अखोई मैतै सि मुखिब याबे चांसेस वांग लै
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯔꯥꯟꯒꯤ ꯗꯣꯜ ꯍꯨꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯅꯠꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ 63-63 ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ ꯃꯤꯍꯨꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯈꯜꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ MLA ꯑꯣꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯉꯁꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯇꯧꯗ꯭ꯔꯤꯑꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯅ ꯄꯥꯝꯕ ꯊꯕꯛꯇꯨ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯇꯧꯔꯤꯁꯦ ꯍꯧꯒꯠꯂꯨ ꯍꯧꯒꯠꯄ ꯐꯝꯃꯨ ꯐꯝꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨꯅꯦ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯈꯟꯕ MLA hujik BJP ki kuntra ni thoi absolute majority oirinde not only that National Democratic Alliance ki akhoi ki sit mari manga loi support tawrinde why not miyam ki government popular government ama thamdaba kari gi no che masi akhoi miyam ki manipur miyam ki right mat paneba aduga sigi president rule che masi maya yaudaba aduga akhoi ki mamit udaba ko adugumba akhoi ki kainoneba jiwa makhallamaneba maramana shivsena namasima akhoi athuma tamda manipur da popular government ama stall to biyo majda politics to bigano manipur yam ware aduga national highway ani makste free movement yahan biyo akhoi kariguma aeroplane lerna target akhoi guwahati u phangoi dimapur chapus phangoi delhi chapus phangoi aduga ngasi boge manungda yar ki fair se tongana manipur da gi chappu mi sing se sigi khara tabi hoina haibido kanano mantana marana tadeba not only that akhoi ki nangi railway ki saida counter ama booth ama manipur state transport ki sigi campus le rame sahi mari ma sureba se lobby to ba ko aduna haiba counter su lo thokhreba ado sigi ana bagi ayek bagi shatra ki salibo mayam sportsman mayam salibo mayam se akoi aeroplane ticket ka ga salibo lupa mo bo tabi usuna taba madudaki di hekta direct bombe chapungam da delhi chapungam da guwahati yorga guwahati dagi train dongdoi me haiba ticket to stay fire se di phare ada tunga ne mini umni ticket ka ko yum leidoi ne ba kari gino ba ko sham tu na india ma se india government ga state government na akoi ko sham tu na thamji kari gino hai da kai no gino moi da koi ipai puna lam kusana chamu gi ipai pu dagi adu akoi ipai puna thawai thagriba no parsi sagai kariba mo inthoktra mo kanjibdo madugi numit taba leite haiba adugi British army sing thegaraga inam dang ni thawai thagi me abdo adugi lamdo machi munna bo honari bo seista politics tawduna tawriba sigumba politician sing political party sing madu Shiv Sena amadi Manipur miyam yenabane arobida aina masintang hajaninge madudi hujik akhoi ki Manipur ki kanosi akhoi ki hek angang marom thokwa gyan ta bodikina ahal war bongda anti national anti indian or kadogi mami malai masi thingmu ngamoidaba achauba singna mama lakuyai masi central state government masi khangwiraga manipur ki leiba hujiki crimes aduga migi punsi amadi lam thuma matang asi wongda pyar bula o aduga nangi hani government bo ro kan mangam da dro sogle si yam level thibune athuma tamda masiki posima athuma tamda koi tawina na ba koi gi as a convener not only Shiv Sena ki president political party ma pani convener ma wona so leiba central and state government appeal to